кийимди койго тартып элек да. Көп таштарды тизип мындай. Анын баарын тең бир жерде эл отурат, бир жерде эмелеп отурат, бир комуз деп таштан бийигирээк кылып ошол жерге отуруп ырдачмын да. Үйдө апам укмуш ырдачу эле. Атам да ырдаччу. Анан ошол кезде 1063-64-жылдарда эмеге линия тартты, свет киргизди, радио келди уже. Анан келгенде ошол кезде радиодон Артук Мурзабаевдин үнүн көп беришти да. Мештин түбүнө жатып алып, анан ал кишини туура өкүлүп бакырып ырдачу депчи. Мен оюм баары тең ушу Күреңкеевке барып тапшырсам деген ой болду да. Мен биринчи педагогум ким? Токтоналы Сейталиев, народный артист. Ал кишинин эмеси боюнча мен Алматыга барып чыктым. Анан мага кат жазып берди. Бекембек Жылысбаевга ушул баланы угуп, үнү жакса алыңыз, үнү жакпаса кайра кетип жибериңиз деп. Ошол убакта окууну бүткөндө мен азыркы жубайым Набира экөөбүз как раз. Набира менин классымда концерт местно иштечи. Венчала нас опера. Познакомились мы в консерватории. Я работала концертмейстером на вокальной кафедре. Вот. И как-то пригласили меня в класс к Бекен Бекеновичу, что как вот арию Германа «Прости, небесное сознание», вот как объяснить этому кыргызу, что там слезы, что это ария сквозь слезы. Вот. И когда начали заниматься, и у него есть там такие слова: «О, пожалей, я, умирая, несу к тебе свою мольбу, взгляни с высот небесных рай». И вдруг мысленно ловлю, он мне поет, адресует. И в конце красавица, богиня, ангел, в глазах у него слезы, плачет. И я поняла, что тогда вот что-то в его, видимо, вот душе это происходило, но он не говорил. Потом уже через полгода где-то, уже когда ближе, мы со своими студентами, у нас так практиковалось, обязательно ходили в оперный театр, слушали спектакли, анализировали, что хорошо, что плохо с ребятами. И вот со Столбеком тогда наша дружба, вот наша жизнь. Окууну бүткөндөн кийин 83-жылы келип театрга келип чыктым бияка.
Осмоновдун Сепил операсынан Туйгун Баатыр ролун аткарып чыктым. Ал менин экинчи эмем болот да. Старбек Паке. Мына ушул дүйнөлүк операда ушул эки чоң операнын бир кечте аткарылышы бул өтө сейрек көрүнүш экен да. Анан ушундай операнын биздин театрда аткарылып атышы бул сыймыктанчу нерсе да. Анан ушул операны аткарууда биринчи ой сиздикте качан пайда болду? Бул ой ошо бул 10-15 жыл мурун пайда болгон. Анан бизде тиги бир 7-8 жыл мурун паяцыны коюшту. Анан сельский честин нотасын издедик. Бул эки опера эң кыйын опералар да буларчы. Булар кан ише турган опералар. И когда свое 25-летие своей творческой деятельности в театре он хотел именно ознаменовать этими двумя названиями. Конечно, семейный совет наш одобрил, но это очень рискованный шаг был. Слава Богу, что все прошло при помощи нашего хора, замечательный хор наш, нашего оркестра, наших солистов, режиссер-постановщик Искендер Сарбаев. Через 15 минут антракт и перевоплотиться совершенно в иного героя, во владельца актерской труппы и его переживания. Уже владельца этой труппы, актера, который вырастил Недду, сделал ее главной актрисой в своем театре, в своей труппе. В то же время она его супруга является. И на глазах его развертывается эта трагедия, когда молодая Недда и Сильо любят друг друга. И как она предает все чувства Каньо. И в итоге это разворачивается в такую трагедию, которая действительно была в жизни, когда актер, обезумевший от ревности, на сцене убивает свою жену. Вот. И перенести, значит, эти свои чувства и через вокал, сложнейшая там партия, воплотить это.
Сильвиянын пайда болушу менен аялы нерде деген тигини көзүн жаскарып кеткен. Ошон үчүн тигини өлтүрүп атат аяк жагындачы. Өлтүргөндө дагы ага ал өлтүрмөк эмес ал киши. Ага Тоня деген кабарсыз, бүкүл киши болгон да. Аны эч ким карабаса, ал киши өлтүргөндө дагы аяк жагында уштуп, өлтүрсө экен деп сүйүнүп жанагы да. Сүйүнүп даже бычакты колуна карматып, өлтүр, тезирээк өлтүрүп сал. Тигинисинде депчи. Аяк жагында паяц бүткөндө каткырып күлүп атат. Каткырып күлүп, ыраазы болуп, даже тимилеп бийлеп, эмелердин баарын чечип, поклон жасап сүйүнүп атат да. А тиякта трагедия болот. Тоо этегине жайгашкан мына ушул бакча үй белгилүү опералык ырчы Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбековдун сүйүктүү жайы болгон экен. Ал мына ушул чыгармачылыкка берилүү үчүн ушул жерден өзүнө күч кубат алып кайтчу экен. Биз бүгүн анын жакындан билген замандаштары, кесиптештери аны эскерүү үчүн мына ушул өзү сүйгөн жайга келип отурабыз. Дачаны уже 10 жылдан бурун, 10-15 жылдан бурун, кашан очень кымбат наксен, в общем, дешево все стоило, все уезжали, союз распадется, деп ушуган. Вот алдых. Сначала вагончики, что мы можем на наши средства, вот. И потом это вот постепенно его вот сейчас все проектом, кирпичная кладка, это вот Жасаган, все. Вот эти окна, все, лестница. Сам это паять сам же здесь все научился, сам и делал. Вот этот вот забор, то, что мы выкладывали вдвоем. Вот. И вот так вот выросло в такое помещение. И мне осталось только вот стекла довести и пол постелить. И каждое лето мы здесь были, дети здесь выросли. Вот. И в итоге вот вырос вот дом, куда берся, намереваемся, вот ребята, все ученики, вот, что Бутуроп, Казахстар келгенде, как открыть его партнерши Медиана Боитова, Карменсита его,
Гульнура, его Аида, Айчурек, бессменные партнеры, да, они вместе, да. А Алтынайка тоже, Карменсита, Чачики, да, очень много партий. Менин ең эле негизги партнерым болгондо сценадачы. Эсимде аябай көп ушу иштеп, ар бир фразасын, ар бир нотасын ушунчалык аябай иштечи да агайып. Биринчи жолу Карменде чыкканда это что-то унутулгус бирдеме болгон. Темперамент болуп ойноп мени чуть мындай муунтуп коебуз деген да. По-настоящему эле мени душу четип чүтүп эле. Агай өзү аябай мындай сценада как партнер мындай жардам берип, ушинтип подсказывать этип, сопрананын партиясы болчу, анан ушу Набира мага айтты да, ушу давай попробуй Неду деп. Мен өзүм вообще оюмда деле жок болчу ушу Неданы ырдай аламбы же ырдай албайм. Ушу Набира мени неметип атып, аябай да, и ошол партияны ырдап чыкканбыз. Ошондо деле, ошол жерде деле ушундай сценалар бар, где мени пычак менен кубалап жүрүп мени өлтүрөм деп, что Карменде, что паяцыда ушундай сонун күндөр болгон ошо. Он очень любил общение, очень любил это. Вот. И сегодня то, что на день рождения Келип, бары ученики, солисты, как он шутил, говорит, у меня театр, да, көп хатындарым бар. Ну, это Михаил шутил, что именно оперные героини, они все пришли, наши девочки, все выросли. Бүгін Сталбек Байкенин ушу дачасына келип, бүгүн толгон күн эмеспи? Ушу чогуу иштеген кесиптештери, окуучулары келип бүгүн эскерип атабыз. Аттың эмне кылабыз эми? Бирок куру эмес экен, мына окуткан окуучулары жакшы чоң Италиядан барып билим алып келип атышат, филармонияда эмгектенип атышат. Аркасы куру эмес, эми из калып атат. Дебют, когда он организовал, все они уже заслуженными стали артистами. То есть это программа, что с молодежью и вообще Бельканто, оно один человек ищет путь, и рядом с ним, когда группы, вот когда дух студийности есть, тогда и много можно чего достичь. Алтынай экөөбүз институт бүткөн кезде чогуу жаңы келип калдыктан штрафной батальон, штрафной бригада деп Кыдырбек Чодуровичтин бригадасын айтып койчу да, кыргыз бригадасы. Ошол бригада менен биз көп ушу жерлерде кыдырдык. Баткен, Лейлик, биягы Талды курган, Үч арал ушул жактарга чейин андай Алтынай экөөбүз тең жашпыз да. Анан ошондо баягы Сталбек Байке бизди баягы мындай эч сактап, тияка баспагыла, бияка баспагыла, муну жегиле, муну ичкиле деп бизге телохранитель болуп бизди аябай эме кылды да, биз байке деп эле жанынан чыкпайбыз. Анан тиги улуу ага эжелер бизди эме кылат да, бир тамашаласа да биз баягы эме калсак, жок андай эмес, мындай деп анан баягы эже айтып атпайбы, жатарга келгенде баягы бийик баягы калың төшөктөрдү алып алышат, анан биз экөөбүз мынтип калсак, ай баскыла деп бизди баягы ошондой бир жакшы бир агалык мамилелерди кылды эле да. Анан Барсконда гастролдо жүрөбүз, Кумтөр менен барып калдык да, анан акыркы сцена Карменде неметип атат азыр. Баягы Алтынайды бычак менен мынтип качырып келип сайын атса, тияктан залдан бир апа чагып туруп, ай тийбе деп. Ушунчалык берилип кетиптир да. Барскон эли айланайын, ушу кунт кою угатыптыр да, көрсөчү. Түрк тилдүү мамлекеттердин фестивале болду да, Стамбулда. Анан ошондо эмен ырдадым, Айчүрөктү ырдадык, анан Сепил операсынан дуэт ырдадык Байке экөөбүз. Анан баягы жерден Гүлчоро менен Калимандын эмеси бар эмеспи, анан чыйрак сынып келет, ушинтип ырдап келаткан Сталбек Байке момундай колдон алып, момунтип чимирлеткенде баягы менин шлейфим ушундай бир баягы жанагы учуп эле келаткан ак куудай болуп, ой бир дикилдеп баратам да. Анан бирок мен ойлодум, сен учуп түшөм, жок. Он таканчык берет да, жыгылбайсың. Какой-то опыт бар болчу да, мындай кармады, значит, жыгылбайсың. Катуу кармайт. Ошондой моменттер көп болгон. Бул болсо көлдүк кыз. Менин театрдагы аялым. Ичиндеги операларда дадык, жалаң менин аялым болуп ойнойт. Tağda kapağım, susağanday yaşadım. Suyum ağıp ketkensin, sunu boynup basamam. Aldım cırıl
талантты тынчтыкты Орозбекті алып келіп алып здесь сары жүрмені беріп, голос растет на этом, анан тамақты жасап им туда тереке, ну-ка, сен бақырсан, там речка же все, она туда акустически все с ними. Давай, кто быстрее прибежит, кто больше присядет, деп физически занимался с ними. Бұлар осы консерваторияда оқиды. Бұл Баткенден келген, Баткенден шыққан бірінші ырчы, баритон. Аты Пахитов. Бұл осы Жумгалдан шыққан ырчы, аты Талант. Бұл осы Таластан шыққан, аты Тыныштық. Тоғыз тұрыдан шыққан опера ырчысы. Өзі тенор, ең бірінші мен өкөстігі бірінші жолы оқытшым да меніңше. Ал атын кім десем Столбек дейді. Столбек бірінші, Столбек екінші. Андан кейін Сақалжан Столбек, Сақалжан Столбек. Күреңкеев біздің Қырғыз ұлттық музыкалық училищабыз, Мұраталы Күреңкеев атындағы училищабызға келіп тапшырғанда, ошондо ағайым музыка литература деген бір сабақ бар болчу. Ошол жерге кирип келди да. Ағайдын көрүнүшү каардуу эле го мындай. Анан кирип келип эле Токонбаев кана деп айтып атпайбы. Анан жүрөгүм түшүп кетти да. Мен десем карап туруп бас дейт. Анан ошол жерден алып кетип калды мени. Анан театрга барып, иши бир жерге баратабыз. Анан баратсак аз мен сага бир жерди көргөзөм аз деп аны мени мындай өзүнчө бир сыр кылып неме кылды да. Анан кийин баратсак эле көрсө театрга барат турбуз да. Театрга барып өзүбүздүн ошол классыбызга 5-этажга келип, анан мына ушул жерде биз машыгабыз. Ушул жерден Кудай буйрса сен жакшы бир тарбия аласың, балам деп ошондо эле уже мени мындай баласына теңеп неме кылганда, ушундай бир таасирлүү болгондо, анан ошол күндөн баштап мына азыркы мына агайдын мына 1 жылдын жүзү болуп калды. Ошол убакытка чейин мен ошол агайдан тарбия алып келдим да, кандай күн болсо да. Он настолько именно уходил в эту партию, в то, что он показывал. И на Чачке тоже я так боялась, что меня в яму сейчас выкинет. Вот так крутанет. Вообще, Столбек Байке, я хочу сказать, что, знаете, очень жалко, что его сейчас рядом с нами нет. Я первый раз здесь нахожусь. И я не знала с этой стороны этого человека. Я всегда видела творческого на сцене, и как они с Набиреджей всегда вместе работают. На концертах, на акрамовских, на всех концертах, на спектаклях тоже очень много спели с ним. И для меня он самый добрый, это на мировом уровне певец. Вдвоем они, когда сядут, беседовали до ночи, мы звоним в театр, где папа, ищем. До 2, до 3 ночи они в театре Санжира обсуждали. Как, Кыргыздар, Ханты, куда, что, все легенды, все. И вот когда вместе соберутся, рассказывают, это так интересно было. Білмеген нәрсені біледі, что он. И между соревнуются, кто больше знает. Бүгін эми мына 70-ке толмокта экөөбүздүн идеябыз бир болчу Набира мененчи. Ошол 70-те именно ошол 17-синде, 19-ында айданы коймокпуз да. Ошондо бир суббота күнгө туш келип калганда эми буйрук экен. Эми ошондон кийин көп жылдан кийин мына келип отурабыз да, мына Ак Сарайым кут болсун ушул жерде Набира. Ушу балдарың менен ал көрбөгөн жакшылык бар, ушулардан көр. 2 баланы өстүрүп, небере көрүп калды. Анан кызды күйөөгө берип калды. Анан өзү үй бүлөгө да жакшы киши болчу өзү. Анан тиги Набирадан башка аял бу дүйнөдө жок болчу да.
Акманайка сидит, плов готовит, она специалист. Кельши, да. Акманай, иди. Загорь. Акманайка, да, он ее всегда ласково келиным. Она на келю, давайте, собирайте груши, все. Мы здесь на травке всегда располагаемся. Вниз они целкеп, эти груши нажина, все вместе. Потом разбегают. На Новый год даже иди, это хватило. Они, оказывается, чем дольше лежат, хорошо. Бұл жерде Сталбек ағай менен Набира Мұқаммедқалиынан өкөн ажыратып қарауға тақыр болбойды. Бұлар қандайдыр бір дайрада сүзгөн адамдар болчу да. Ар бир ырчыга, ар бир чыгармачыл адамга абдан бир мындай дыкаттык менен абдан назик мамиле кылган, баккан ушуларды. Баккан дегеним буларды бөпөлөп чыгармачылык жактан дайыма оң жолго салып, момтип таптап турган ушул эки адамды билем да. Анан жан дили менен бүт турган турпаты менен адамга ушундай агынан жарылып бир мамиле кылган адам болчу да. Албетте ичибиз күйбөй койбойт. Мен театрга келгенден баштап эле Набережен классына барып көптөгөн партияларды аткардык. Чөчөсанда мен Мадам Баттерфляй болсом Пинкертонду аткарды. Трубадурда Манрика болсо мен Леонора болдум. Аида операсында мен Аиданы атасам Радамести аткарды. Бияка келгенде бир тууган агаңдай болуп тосуп алчу. Бир жолу Гүлнереже болуп, дагы Ратбеже болуп, бир келебиз деп жүргөнбүз. Анан бир күн эле чогулуп барып келбейлби деп келип калдык. Айтпай эле. Анан бияга келсек, Набереже уктуп атыптыр. Анан биз сырттан эле жүз көтөрүп, тарбыз бирдемелер көтөрүп алып келдик. Анан келсек, эми жаш балада сүйүнгөнүн айтпаңыз. Ай, Набира, кыздар келиптир депчи. Тем эле сүйүнүп, биз жеттин албай жаш балада сүйүнөт десеңиз. Здесь уже друзья местные очень полюбили Столбек-то. Помогли вот это вот дальше они второй вот доделали. А так вот зал, да, сейчас проходите, посмотрите. Соседи уже как родственники стали. Когда квартиру нам дали, он этажом вышел. У него 5 детей, у нас 3, все вместе. Они друг другу мы всегда помогали. Потом он мастер гунфу, он и СНБшников учил. И они со Столбеком именно по борьбе, какими приемами. А ты вот так можешь, так, это еще у нас целые, там это... эпохальные такие бои, как что. Вот момент, допустим, Столбек говорит, что дыхание все вместе обсуждали, да. Былтыр жай менен ошол жерде Столбек байкөкөбүз иш кылганда, эртең келтканда постоянно тосуп алып, жадырап, жайнап, бапылдап сүйлөшүп. Быйыл жок экени билинет. Ушул жерде байкөкөбүз мөмөттүктө стройка кылдык да, телевизор салдык, бияктан ошо 2-3 жылдан бери эле ушул жайында байке келгенде мен чыгып алат, ошо жай менен экөөбүз шаардоочу. Бир түрү Столбекке мен таң калчумун. Кыргыздын баягы улуу тоосунда, карапайым кыргыздын шартында төрөлгөн балада мындай жүрсөң жөнөкөй, тамашакөй, турмуштун ичиндеги барлык нерседе мен эл артистимин дебей, өзүнүн баягы бир карасаң ал бычакты урчуткан эле баягы уста кер болуп кетчү. Бир карасаң акырын саяктардын баягы таржымалын айтып санжырачы бар бул. Санжырачынын бир нерселерин майда кылып анан жакшы сүйлөөчү да.